Tiếp blog mình ta kasi nhìn bên EP cùng nô ban chat dạo nếu chứng bám đi xa một bác cái chức con Fluffy Bites thì nhìn qua bên chim than nhà kapor trong pi thì nhìn lịch bên direct cái video mà ngan bên EP cái AD cái ingredients cái bapin peran cam ban hak nô kom bapin chat dạo hak ban kong chim arbila kamaida si chamai cái yeast powder plus si ting chamai kamlo sai lang bat artilik peleng nang ta ai bat kecini arshamoy haden ketapan sakem bat sakle bahai ka hado bakanda mix pa ti haden bala dap kle ya kani ka maida ti yin ai hangni sakadut ban kani kadut kadai ka bala dap shen Temanta andang iladap kempa ya ini maida dengan ai kendiat kenika soya oil. Ti haden meladap kle ya kenika soya oil. Ti nyentap no ya kenika maida. Laku muknu chikenta ne hadu chikenta tam ini. Ti perlu haden chikenta kamaida jongi kala jampa. Henry ngaban kembiang kumni laku muknu sachipo ne katsan minin. Namar ba kenang bangan suk hakapor banget terlihat. Ti mentapan ngin steno ya kini kemaida hakani kumpnyang kabala klik bama. Yau ni ujung bam pilapan bam rengkan berkesyadun lani pilapan bam rengkan berkeumngam. Namar ba kaya mach pa ngalapan ongkum ta. Tiperlok kumba pilio i baka Fluffy Bites jungi kala i ban kasau internet pa ti piru pilapan try ke style ban samat hi ya kecimpang cunggu. Bye bye.